ini na sutrai hagi jingwai. Al boleh berkuat jawab ni ainu image session hagi ni kapor ko mentai. Ya kabangi yo ya kani kalat ke try Jisu benyasam ya ketin ke jome. Bakam tam al boleh ngidon hagi ni kapor bar hagi ni ka klimat. Mengidon atau hagi ayom ke kmen ke ayom ke akmirenti ke ayom ke bangi pintre jadi ke ayom ke baka perteng ke kue dia benlek kmen ke ko try. Kam tam ki ruge how Christ Jisu ki babrian ke bangeit Jesus Christ kum no boleh mujonki ke ayom jo ke jinkmen namar ke por ke bangi kum ki bangeit how Christ Jisu ni lekmen ya ke jingmapei bre ku try Jesus Christ wala wan no bre shne shasap la arhaja snem menchua ba wala wan kum jo nak tam yo on pem yangi ki bangeit how Christ Jisu baka khubor ko angon jo try wa ya meri wong baka khari ko khaya kren jo Jisu na ba on pem ya perthai na ki pop ki jong ki ni ai mo me ko pa bi no kata ya ke jingba ke jong ni no la pha yo khon me Jesus Christ bar hakane ka por ko kum kani ki ko try bi ka por ke jingmen ka por ke jing ai mo ka por ke jing ro me ni pen Khraw ya ka teng ke jong ki ko try Jisu long la ka khu ya me bar ai ba ka tin ki jong ni san me ka por ka long ta ka brom ke jong me bar baro ki me snow try ki ka tin ki jong me kin yo board of like jim jong ki ba kin yet ya jing ni ki ba me ki ko try bi bar ka e ka ba ka man ai la jong ki jim na ta pen Khraw ya ka teng ki jong me ka brom ke jing ka jing ya shame try Jisu wala kha apa Bethlehem Judea ni pan ki baro ta ki ba ko la ta amen ka benta pren ka banyak kwa ya banginya play jim hagani ka por ka bamenta ni dakta ki Jingsuk yo boleh hagi Jingshah bola ku ya ka jim ko jongi bola dor ka lam ka jim ko jongi ban ni poi hagani ka ayom ni poi ha ni bunai ka ayom ka por ka ni kmen ban ki bangai ka Christ Jisu ni kmen namar ba ka de ka por ka bangi Khraw la ni ka por ka bangi le kmen ba Khraw ya ka jingmapei brio ka Jingkha yo no ni mu job o jobi ha Bethlehem Judea men ba wala walong brio wala shimne ka jingmapei o blame shimne ka jingmapei na benda benda berpedim ya ke jim berbicara bagi jami oh kita kan miet la kai Jesus Christ kita miet ke jingmen ka miet ke pola ka miet ke kerpang ka miet ke ngo bleng ke ku ya ke perthai brokoi da ke jima lombrio ukhonjo Jesus Christ chini shasate ni akhle Christmas fi baro ha ke keteng ko kingdom try Jesus Christ o bleng un ke ku pi ya ke yeng ke sen ke jami ya ke trek ta ya ke khon ki ya ke bahayeng sen ba da lem ka bang mana kalian ke juara kunju ni ak boy ya pi hagre ke Christmas to ka jing juga Jingsuk jo boleh ka lokat ba pi ba khamtam aba ni ke Christmas ka long ka por ka Jingsuk ka jingmen ka jingi ka jingi trelang ba kata ke jingi snok tilang we hon we ha long yin long sen ba ka jingi ke bangai ha Christu ni ya kan Khraw ya ke keteng ke jang boleh ke ku pi khamtam na ba ni pusan ba na sa chisin shakne ka tin ke ba em ke jo boleh la ko bangai ni pai ban play jumot na ka tin ki jong blai na ki apli ki benta ki bangan kuli ha ka por ko we ki benta ko ban kuli ka de na ki kitab ki jong izia na ka lenang ka khandai ban na ka khot ka ban rie ka on kuni namar hangi la khai yo kun la ai hangi yo kun ti ka Jingsuk ka long halo ka terpen jomu ba an khot ya ka jeten jo u ba fula unong sela u blai ba Khraw u pa ban jukut u sim ka Jingsuk ka jingroi ka Jingsuk jomu ba ka Jingsuk kanam kuchu halo ka khet ka jom de ba halo ka hima jomu ya ba pen yen ya ka ba ya ban krishan ya ka da ka Jingshah ba ka ha na mata ba hala ka ta ka Jingshah u try ki pa kan pen dep ya gane hak gospel jo Matius kalau dong ar ko ong ni habala kai Jisu ha Bethlehem Judea men bau heret ulong sim hakmi lawan ki Rista na rimini sha Jerusalem men bau heret ulong sim hakmi lawan ki Rista na mini sha Jerusalem habala kaya wanru hak yin kaya iyo to kulong lembat ka meri ke kme jo ba ha kaya dem kaya mane bak haba kila ya law ya Jingsuk jongki kila ya terwa ya Jingai ya kesiar bak ya ka Jingubi bak ya Myrr-Ka kini ki Rista na rimini kila wan na je lenti ka Jingai bak ka jongki bak haba kila bone ka klor ba khola sa hindeng kila yon man poi tiap hadu ni ka jaga hadu ni ka shnon Bethlehem Judea bagi dia shem ya kulung Jisu
Reka bagi kmen ke jauh. Baru kita jaman mana yang kelum Jisu. Kita yang utrai. Bagi kita teruai yang Jingai Sngewbha. Hab kita ayo yang kesiar yang Jingmapei bani Myrr-Ka. Kebentak pada jom ke Jingpuson hari ke Khristmas. Nampak jom pi baru kita yang Khrus Jisu. Kita lihat kena nak kasih ke pemerintah. Kita plan Sngewbha yang Jingai Lombre yang Jisu yang Jingmapei kita sin ke jom. Kita plan hari ke kiti ke pemerintah. Kita banyak sambal pi kere. Ka Jingai Sngewbha. Ka Jingai Sngewbha. Kita Khraw jom kena ke Khristmas. Ka Jingai Sngewbha. Kita Khraw ke gift. Ka Jingai Sngewbha. Kita Khraw hari ke Khristmas. Ke pemerintah. Kaya kita ke gift. Dan kaya kita ke Jingai Sngewbha. Habang apule batule jinguk ke Jingai Sngewbha ke Jingai kepala ai dah menur. Kalau ai dah menur. Bat kita bapulong bat ai Sngewbha kamdai namar ba pipan yang kita ke Jingai Sngewbha. Kamdai namar ba pipuak mapi yang kita ke Jingai Sngewbha. Kamdai namar ba alasi kamdai namar ke Jingpynim bor ke jompi lani pipan mapi yang kita ke Jingai bat kita ke ai hene ke Jingai Sngewbha ke man Sngewbha ke ba lani ka ke man bat ai yang ha ba pi. Ulene ka ki man ban ayam ngawari pi. Krius tak na rimingi. Habang yon point jam haro ke jaka bala kaya Jesus Christ. Ko kile kalon ki mari yo bagi terwar ko joy ke Jingai Sngewbha Jesus Christ. Ki ay ka siar, ki ay ka Jingmapei, bagi ay ka Myrr-Ka. Ka siar habang yo pai ban play jimot ko Jisu tho, balai ki krius tak na rimingi ko ra ki likely ki Jingai. Hibur sini perkata kata gede tang kaksiar, ni kaksiar kadang ka nomrim ka jongkal ni kaksiar ka thau ya ka jinglong sim, kaksiar ka thau ya ka jinglong sim. Kamat kini riustat na rin ni habagi wan ban tip ya ka ni habagi I ya ka ni khubor, habagi I ya ka ni ka dak ka pa sa heblen na ni Khraw ba pwa. Habagi I ya ka ni ki tip bala khai kun sim, kila tip bala khai kun sim. Kata habagi wan Syang niu kun sim tuan rak bagi Jingai bagi tutus sim tu. Lani kini kata kesian ke bagi tuan rak kini kedak ke bapun pau yang jinglong sim jom tuai jom abu jom kui Jisu Christ. Nanti tuan rak tu kunjung yang Jingai ke buat ke ar ni ke Jingmapei ke Jingmapei hawi pai kate ke ngelak keren cebangki ke bawa yang ke Jingmapei hak jom jado ada ke Jingmapei ke bawa rak ni rustak dari mingi ke kau yang ke jinglong blay jom Jisu Christ. Bau Jisu dan ke Jingmapei hak jinglong blay. Kadang ke Jingmapei hak jinglong blay ke Jesus Christ. Nama orang long blay sini sesuatu. Blay ship ke jinglong do. Yones bang kan nama nikong kan nikong. Haba menikong ladan kutin. Bau tak kutin long blay. Bau tak kutin kan. Tak kutin long blay. Bau tak kutin kan ladan blay. Haba menikong ladan kutin. Bau tak kutin long blay. Bau tak kutin ladan blay. Kini buang Yones. Bagi jinglong ko magkirpang jom ni ke Jingmapei kalon bag tip siya majabi bau Jisu udah utaken hake jinglong do machine ke jinglong do hane de kumjo blay badapura hake jinglong blay ke jom kebalai ke Jingai kebalai balawra hakbat jom klong Jisu bala khai ubre ke Myrr na kita ke rusta na rebingi kiron ra yang ni Jingai Sngewbha bagi Jingai Sngewbha ke Myrr ka tho ka di dur jom ke Jingshah shitom ke Jingshah ke Jingshah ke Jingmapei Jesus Christ kini baru kita sama hari ke Jim nama blay habang shim ya ke jinglong do ushim ya ke jinglong ko ba mangan mapi shim mong nama kata nonto shi ke Hebrew wong bola sha tenjo ai ke bon lagi benda ke tenjo ko ba na ba mapi la sha ban tenjo umat ke Jingshah shitom umat ke Jingpang umat ke Jing ya ke Jingpynim umat ke por ke Jinge umat ke por ke Jingkha umat ke por ke Jingsuk nama bo de brio bola shim ya ke jinglong do ha ke jinglong do ko pura ke Magata kamir keregedak jom Jingshah shitom go try jom hi usa shitom kini ki real start na rimingi kita habi wan jingmat jom Jesus Christ no tau sim bersakha kita wana ini Jingai bagi kuat menora ai yang nusim orang kasih jenis sesuatu fe kalau mana dengar apa itu setelah banyak gift na rimingi Jingai Sngewbha kalau mana menjoni ni setelah banyak gift bagi yang gift bon sin hak shisnan na se dan tu yang license south sin hak shisnan kalau benda hak sikha ke jobi kalau benda se hak anniversary ke jobi kalau benda se hak no sing ke kerpang ke pi don hak jing ke jobi betul tak ki
lock ki John ba yeng san ki on ra ka the present and ki give ki Jingai Sngewbha ba don ki por ki yo Jingai Sngewbha la se ba ki ta ki por ki John ki so ye ki on ai ki Jingai Sngewbha mga mo pi ni ye ki Jingai Sngewbha ni ye ki Jingai Sngewbha ni sutrat ba yo ki Jingai Sngewbha ni kmen kamu siang ada kmen ba yo ki Jingai Sngewbha la kalau ni ki por kamu me ba yo ki ta ki Jingai Sngewbha ni ki ye na jan ka dono jongi ni da kmen ji cha ni le ko ni Jingai Sngewbha ba ngi yo pile ko ni Jingai Sngewbha pi yo ki pro jo pile ko mo hatu ni shimi ni Jingai Sngewbha ngili ban brat lagi bo jo dustbin let's say nama be di tia ibarat let's say pipe ita ni be di tang ibarat no tang shim ban brat no ye bo jo dustbin lani bi shim ni ta Jingai Sngewbha la di ibarat ni ba Khraw ba bi bo bi da bi da ting kai bi da bo ba ye ta Jingai ko pile ye ta Jingai ko pi yo ki pro bi jo bi Eskin bon na ni kum chu ya ga ga ni yo na ki pro ki Jingai Sngewbha la ilon bret ani ba Khraw la lo ni ba dan do ni ba ban do ba ni shim ki Jingai Sngewbha ni shim na ki kmen ha do no ki jona ba jong pi ba ni da bo tin kai ni da ri ba ai dai Jingai na mai lo ba ku pa ha ki jim jona ba ki jong pi Krista na ni ki ra ki ni Jingai Sngewbha ha sing la kai in jona ba jong pi Jisu Christ Negeri ko Jingai ba ki la ya ni ti ban poi ha ka chaka ba khai o mai lawan ko chu ba hai ki Jingai Sngewbha na ma kitte bo ni ni sim try lo lo priu shi shi sa ba thai ka Khristmas kri ka ayam jo ka Jingpynim ka ayam ko ni kwa ba ni khub mai kti ka ayam ko ni kwa ba nya phai ki khubor jo ka Jingku ka ayam ko ni kwa ba nya lekmen lang ba ki pro ki ba jo ki ba hai ma sa kri ka por ka ayam jo ka Jingkmen ka Khristmas but wait ni ki im man Islam ta kam dan ba Bangeit au Jisu ngim chu ko ba message ka Khristmas ngim chu ko ba message ka Khristmas kenal ki por mun ba ka don na poker la le ba puli ya ki Jingpynim ki joma bat kala dai we ko we pring jek ki snam ki ba puli ha poker la ba ma shon la poker la ko south league snam ma pring jek south league snam kan ko we ka snam kan chon on phai chi yen ha ba de si Christmas kenal ya to Christmas ba to Christmas ka sa ak ni ka ki joma kan ki Christmas ko ba na ba kla ka por ba ko ya wan shi yen ni ma wan shi yen ka por ba ko ya ba dan ba we ko tan yen ni ma wan shi ka da ko ma ka don ki shuti ko tan ko ma arte we Ngerti kamu lawan pasien, namanya kotoran shuti. Hari ini mama, hari ini mama ada jim itu hapring itu ke Khristmas belum ba. Hari ini ngira pulut ada Khristmas kali, ngira lublang si pulang ngira rekemen si pulang. Hari ini kemensian cuma kenal yang him. Kemensian cuma kenal yang bahaya mesin bersihin. Kemensian cuma kenal yang balang. Kemensian cuma kenal yang perlu itu ada siapa mengira komplain, mengira banyak wish you how you may. Kenal yang kita kipor baru. Ka Christmas kali ayam mengi kwa ban wan bang shing jesem ka Christmas kali ayam mengi kwa ban lek men bagi it ko thang ni jawi de magri ka ayam je Jingkmen oh bun ki pra ki ba ngat ba ki itu ha ki nung bisa ki bnai kenapa dia mentit ki jibang ko khambang la ka sui Christmas kenapa ki yo yang mentit ki jang ki ba khami tara ha ki sui Christmas kenapa na ga ru ko jo Kalau ni orang macam jangan brushi liur, brushi plang, brushi surai, brushi peran. Hari sini Christmas ni jual jangan betul mai. Kerana kapor kau mengisi betul nak ban ai, lani ban tiada ke betul mai. Kami kita betul nak ban tiada ke kau nak sini Christmas. Mengi kau mengisi betul nak banyak dia mengi kami para penjual nak sini Christmas. Christmas berkata. Kamdei bangi mani wat pakat napa oh ka Christmas mak arf santri kamdei ka sikha ka pura ka Jesus Christ ne kamdei ka ta si ka bang ye tu jwan ka Jingkha ka Jesus Christ no ka ta down ni la ban mani yo Jesus ha ka si Christmas mang bi em kamdei kunda hoi mala ka si kamdei ka ba ka ni ka si arf santri kamdei ka sikha ka Jesus Christ kamdei ka sikha ka Jesus Christ ka ba ka krani shi phang jo ka ta nane nim shim ei ha ka Jingtho jong ni chu pa ban crunch pang ka arf santri Bangeit sembah bakal ka sweet Christmas hendak yang kena wait mangi ngite kolong ngim mani ya ka si arf santri ngim mani ya usim try belum kau beriu sini sesat kai ngim mani ya usim Jisu belum kau beriu sini sesat kai Joseph bagi Mary kiyo yang Jingai ka best time na try Jisu hak bawa ban shim yang jinung no hak kmi ke jong ba khat ka tang ya ka Mary
Baru Joseph juga belum kuat jom Jisu memang percaya ke Jingtip ke Jingkha yang Mary pun ke kurang ke jom. Joseph ke Mary ki yo ke gift ke best tam no boleh. Bakal kalau menjadi long ke kmen baru kuat jom Jisu Christ. Boleh mak banjit ke wepat ke beliau nampak Nazareth. Boleh mak banjit ke wepat beliau nampak Nazareth belum ke kmen baru kuat jom Jisu. Heleng jit boleh jit yang Joseph dengan Mary. Na Nazareth belum ke kepada Jisu. Oh kadang ke Jingai ke Bangeit bersangkut. Boleh jin ke panggil ni beliau. Mau yo iya dono jong Joseph. Boleh yo iya dono jong Mary. Bahkan Mary ke beliau ke iya yo play. Mau yo iya Joseph ke beliau ke jo. Mau keluar dengan trailer boleh. Mau tahu jin yang Mary ke Joseph dengan Shong Nazareth nak tahu yo ban peluang ke kemiti kepada do yo try jong jong Jisu Christ. Kenapa gini boleh? Uklong Jisu, umday kong kiwepat, umday kong kiwepat kikun kula kang ni slapahe. Hene uklong Jisu Israel Israel yatosha, bau day bapala, unong sla, usim bakra, unong kau jong kabnen bat kendo, bat kendo ke bulung kelong yang Mary banyak pun, yang lu film jong kabnen bat kendo, bapala, unong sla. Utrai jong kabnen kendo, kalau ke Khraw yang Mary banyak pun you, hak khubor ke jong ka kenai tu lagi naik. Menurut Jisu walau beliau sini selamat membuat Myrr-Ka kayu Jisu. Hingga Jingiap kami tan ke Jingkha Jisu. Ke Jingiap kami tan ke Jingkha pun sini selamat yang Mary. Hari ke Jingiap Khraw agak dibit akhirnya ke sini minta kaya kuno ke Myrr-Ka pun yang kuno nak khubor ke jauh. Ya begini keren ni semua. Sisian bagi beliau pun yang kuno lawan kau. Hari kuno tengah pun nama kepada Jingiap baru beliau baru Joseph. Kerana Jingpynim ke Khraw, kerana mayan ke Khraw, boleh le, lepas ke Jim jom ke Mary, lepas ke Jim jom ke Mary. Bapa kau orang percaya lepas dengan lomba, lalu boleh belah tahu yang boleh ke kendo tahu yang apa dipilih kunjung, nak domet, dan Jingiap yang boleh berpelong yang Mary berpukul, wat minta ke long ke sakti. Wat nado belah kaya Jesus Christ ini selamat dengan Mary, kemudian ke kmen Jesus Christ, kiki baru kena kelalut. Jisu kinyo benyi kintai kimla ban mi ha pai ba le kintai kimla ban kran pai ba kintai kimla ban don ni ka rai ki joki ban kran ni ka hop joki ban kran na ma jong rama hare ke bang yo i le ba jiwan ki jong Jesus Christ ha mi pai ki jiu kinyo poi kintai ha ro ta ka jiwan ki jong Jesus Christ ka ban ra ya ka ta ki jong kon ro jong jim ki jong kintai ni Hagabau Jisu, hagabau Jingai Sngewbha, kumjo, Jisu shimmy the Jingkha the Gigantay, when you eat your born to be a smile of Jesus Christ, have a ministry to have a Jingiap to your thing to lay Paul to long. Don't show the Jingmapei, have a Gigantay and a Gisham, near along the way, how Christ Jisu. The Jingpynim kumjo, we eat a Joan bring to Jesus Christ, Colomba, have a parish and a born to a Tasman to them, but kumjo Hashwaj and Joan bring to Jesus Christ, memang Kenya kata kisdan, now she's back here she way, and in the road Jingkha Jesus Christ can cloud and kintan kumjo, kum kimpor, kum kinsi, the cloud in the road. You born to league Jingkha Bangeit when you eat. You born to league Jingkha when in the road Jisu one, like a Jingkha, Kaba, asap day, ke Jingpynim yang knock up ke bawah pi, ke bom dan Jingkha mature, kata ada ke Jingkha Khraw belum ramai yang ada pi. Kantam ke Jingkha Bangeit ke Jisu, ke Jingwan beliau ke Jesus Christ, ke khubor ke kmen dam ke Jingkha joki. Kau mengini Quran ke undli ke Jingai Sngewbha ke Yoprian lepas ke Khristmas. Kemudian kau ke Khristmas, lalu ke Jingwan beliau ke Jesus Christ. Kadai kata ke Jingai Sngewbha ke boleh wine. Lalu kau kemudian dengan dia, Jisu long kata ke gift, lalu ke present, lalu ke Jingai Sngewbha, jom ke Jingpynim ke jom boleh, ya ke pertai berkuai. The gift ke boleh wine yang pertai berkuai. Macam sekolah meningkong berkata Khraw yang kuliah ke Jing jom boleh kau, ke Jingkha yang Jesus Christ ke long kuliah, haba ke kmen jauh, ke Mary ke lah ya tektian baru Joseph, memang kepat ya siapa lapau bakal pun kunken nau mensiam berkuai. Kata dia bertium jom boleh long, hak kot berulang, hak kmen kata ke tektian pun kun, ke kari kun, bertium kot ya ke ketain ke jauh, Emmanuel ke bolong hak bala batai boleh lem batni. Nampak ke kot ke ba, nyepuli ke kot ke ba arway, ke kari kun dan kot ya ke ketain jauh Jisu, nama on pen ya ke beliau, nak ke pop ke jauh ke.
Ke Jingai Sngewbha ke bang yok deng bang Jisu Christ kolong ba. U Jisu ulong ke Jingai Sngewbha jong ke Jingpynim jong blay bang pa ya ke perthei ke jat ke rem kumanga bang pi. Ke Jingpynim ke sedang nak ke ket ke jong blay. Ke Jingpynim ke sedang nak ke ket ke jong blay. U blay ke bang ko ulah kmen jengok na bleng berpe na dan eng ke bah abal pai men penche ke perthei ke sam jong damen ulah i ba amdan weru bah em amdan baro ke la lepa ke la dona ne jong jong blay. Ke Jingpynim ke pet jangai no. Ke Jingim ke la dona kim dan jing ke men show ya ke jing ke jong ki. Blay na ke jing ke jong. Na bo blay na kata-kata ya ke perthei. O ke gift ke best bo blay ai ke you Jesus Christ. Bo Jesus Christ no ke gift jong ke Jingpynim yang abe ki. Blay na kata-kata ya ke perthei. Lo ai tino ai khum la kam no bo ai bangai unum judge hanim yo ya ke jing bang chukut. Bangai how Jesus Christ num judge yo ya ke jing bang chukut. Ka Jingpynim ke sedang na ke ket ke jong blay. O blay perkat. O blay thao kalat kalanti. Kumno ban punim yang abe ki ke judge ke rem. O blay sedang ya ke Jingpynim na ke ket ke jong. Ka perthei ya ke Jingshah ka Jisu ka po. O blay wan ban punim yang abe ki nompok ki bakum kita ke judge ke rem. Ka perthei ke dak ke Jingiap. Nawar ke pok ke bagi ke le. Ka Jinguk Jingkha ke Jingku slai. Hari Jisu wan ban ai ya ke Jingim ban wong awan ban ai ke hai ya ke Jingim hallelujah. Kata la kai Jesus Christ have a nomret Bethlehem. La kai Jesus Christ have a nomret Bethlehem. La kai Jesus amtang have a nomret Bethlehem. La kai o have a Jingomret. Have a Jingom ke longret hadu lata. Ula shim ya ke Jinglong ke snoret hadu lata. La kai Jesus Christ have a Jingom ke snoret. Ula yaplu kumu nung kambaman dan lo shasni na lo dikna halo nung kabri. Umipat belum sok nukong na kita barok kita samipat. Habring kita ulong nung yasai jom jim bujang bujawi. Bon sowan pas sisi na ko kasi kumus im utrai kitrai. Nama kita Hagni ka Khristmas ke bang tang ko belum beri ketian. Nak Jingsuk syak Jingkha. Nak Jingkha syak Jingtap. Nak Jingtap syak ket ke jongpa. Bana ket ke jongpa ko ke so wan biang shani shasla perthei. Jisu ulong kata ke gift jong ke Jingpynim ke jongpa ya ke jim ke jongha ba ke jongpi. Ma kata ke bangeit ha Jisu. Labi nget de mama wi ke bangeit ha Jisu. Hagni ke Khristmas ni ben kmen. Hagni ke Khristmas ni ben yoro utrai. Kada kalau la ai ya ke Jingpynim yang aberpi. Ke bangeit ha Jisu la krenshai na ting jong blai. Kinum kuslai, kinum judge hen ke yo ya ke jim bam chukut. Kim dan kam ban do Jingkmen ma ke Jingkmen la pendak rai ya ke jim ke jongha ba ke jongpi. Ba ke Jingpynim kam dai tang ke ji thu khana ko shi thu khana. Kam dai ke puriskam. Kam dai ke ji thu khana kai. Kam dai ke ji thu khana biria. Ka Jingpynim ke dai ke Jingshah. Kemana kular do angel jong trai mengo kren ha josabong kasa kari pun bangsa khot ya ke jongu Jisu dengan pun im ye ki breu na ki pop ki joki la kren shai do angel jong trai kata kan ke mission jong le pa in Jesus Christ tera ulong ban yo ban im ya ke perthei bat kunjo ya ki nompok ke ko manam pi kaba Jisu ulong ke gift jong ke Jingsuk jong paya ke jim ke jong ba ke jong u Jisu long ke give jong ke Jingsuk ka kitab Israel kalau dong ba kendai ke khot ke riu u sim Jingsuk u blay ba kha u Jisu u sim jong ke Jingsuk u wang shi se play ban ai ke Jingsuk how ke dan kata ke Jingsuk how Jisu ke dan kata ke Jingsuk ai ke Jingshah ka ba ke perthei kam dan ma ai ya ba ke ka Jingsuk ko Jisu ai ke Jingsuk Apreng Shimon ki jinge kinan. Ka Jingsuk apreng Shimon ki jinge. Ka Jingsuk apreng Shimon ki huri hura. Ka Jingsuk apreng Shimon kita ke bangimla. Nismo ko bangimla bandon ya Jingsuk ni Jisu wan ma ya ka Jingsuk. Ka Jingsuk mo ay ngawar pi. Ka baru ka krencha Jisu krencha ya ka Jingsuk ay pi. Am ko ba ka protect ay. Na ay ma ay pi. Ka ka Jisu krencha. Ba ka ni Jingsuk, ka ni Jingsuk ko ba chukun. Lokda ka gift Kabo blame why you have a Christmas day. The gift of the Jingsuk. Ya ke jim jong ha pi. Kabo la wan Christmas. U Jisu day. U Jisu day kum we par kum siem. Lani kum ki we par siem jong le protei. Day kum ba protei ka sum tho chabang ka siem. Jisu day siem kum ba protei ka par khat chabang ka siem. Hab ni pai chabang siem jong le protei ka khul siem. Bodan hang ni sa protei ka ni ai klang. Yo kun siem la kha ka yeng pa ki la na ka yeng siem. Yo Jisu la kha hasem je kimra.
Yo Jisu lakha sengma. Ukhonsiam udan yang spa yang bau yang hajar yang lak yang putet. Jisu Kristus udan yang baro. Hendak cumira tangga udan yang kita baro. Uya samlem kita kebedakan. Uwan menjual yang beduk. Uwan menjual yang berbuntai. Uwan menai yang kmen yang berjat ke dalam. Jisu uwan menai yang kata yang ingin dan. Tak ada Jisu jonga pada jomi. Ki kursi yang jonga berpuntai. Ki lek kmen ki lek saho ki lek risah yang berpuntai. Rekat berkata maki kita nak jam ke jomi. Rekat berkata spak bau maki kita nak lek kmen ki pun semua yang baru. Jisu uwan menai yang kata yang ngapi. Wana ai yang spa yang pau yang jingon jiem wana ai yang bi kamtam yang spa yang bersin bagan senam kuslai how Christ Jisu kunsim jomre prothei ule trai khle ule kenra halo kita shadi ki jomo Jisu wan mandang dekat bermengaruhi wan kare ko man confident jo Emmanuel blay ringkat lemban ngapi blay lemban ngapi Kunsim jom dengan perthai yang kilat menyelek, kia thom tak bor, kia penyak, dekat bagi som, dekat bagi wailam, dekat bagi stay, jadi kia penyak, kia permesra. Jisu, uman banjok yang kecilnya, dekat wailam, dekat stay, dekat wai. Jisu uman dekat cinggi, banjok yang perthai bahagian dekat cinggi. Jisu cuma jok yang perthai dekat bor juga wailam. Kau menjok kisir, kipatsa juga hima juga perbe. Jisu wan menjok yang perthai dekat cinggi. Mereka cinggi kejauh, tiwi menjok yang mensir berkorok juga hima kejauh. Dan sipai ke sir juga dekat hima, dan dekat hima juga lelak hima juga sama. Dan kenuhan sipai agak kenuhan kejauh. Hendak undan tangkaran kita tok ha. Undan tangkaran yang kita belum kita tok ha. Kita belum nongkrong kajna. Belum kan kita kan Jibril kita medan nama ka Imran salang kita nang bara suai nang bara kita ra wailam umdon sipai umdon khaan kisman ki jomu kinong tolok ka menong kajna begitu umdon kita reletma Jisu umdon kita reletma cuma wan belum brief Islam tadi dekat baka wailam baka stay dekat bagi jikari le kebun yang menilai yang setan mereka bawa di jingkong Jisu umdon kita relet ma ada udon yang gospel Jingpynim udon yang gospel Jingpynim haleluya udon yang gospel Jingpynim oh Tuhan nana fibro kita kai dengan kia jingkit dengan penjem lagi nomor ini kita kata khubor ke bahaya nawapi Jisu Kristus ulong kita gift nana ke Jingai Sngewbha ke Jingsuk ke Jingmapei yang nawapi Jisu umdan headquarter hangulo berapa kali headquarter ke Jisu Kristus kau usun syargo pedlo berapa ki hapan mir ni cipai ke jo balai ban letma ke jiletma riam Jisu umdan headquarter anu don ni ke bening ke belakang kre ya baru ki yo Kristus kita akan lagi sipai lagi beri menjeng dengan wailam dan pasti. Ini kita akan lagi sipai ke menjeng menraya ke khubor ke Jingsuk jangan pakai berkuai. Jisu long sim jangan Jingsuk nama. Why ke Jingsuk ke baka pertai kemen mai. Ke pertai kemen mana yang apa berbi? Kudu kenai mai yang ini kemen teh. Kudu kenai Jingsuk ke pertai ke terang ya so ke Jingmapei ke Jingsuk ke Jingmapei ke Jingmapei ke Jingsuk. Lebih jin yang ni pinyo yang ke Jingsuk, lebih jin yang tai pinyo yang ke Jingsuk. Lebih ya yang ada gelanti pincam yang ke Jingsuk, lebih ya yang ada gelanti pincam yang ke Jingsuk. Hari ini orang ke pertai ke terang yang ke Jingsuk ke mana kuno. Ke pertai ke terang yang ke Jingsuk ke tang sipor. Jisu orang yang ke Jingsuk hari. Ke Jingsuk ke bawang jikut. Ke Jingsuk ke bisian tangan bidan yang Jisu Kristus. Uba Kaba Bethlehem, usiam prai ke trai. Uba ayah ke Jingsuk, uba pelau dan selau sim Jingsuk boleh bakal. Tadi Jisu Kristus jangan berjumpa. Berteman yo yang ada Jingsuk masisha dan kuno, kemudian kuno dan lain lain. Jadi tanggal lagi don yo Jisu Kristus. Ke Jingsuk masisha lagi donor. Ke Jingsuk masisha lagi donor. Bopolong ayah ke Jingsuk ke Jingsuk Kristus kan masisha lagi donor ke jumpa. Kalau balai ke berkhasan nak shidi kita kolosai pol kronik ini kentin. Ke Jingsuk masisha lagi donor ke jangan ke jumpa. Kau itu yang awak pi. Hapring ke Jingiap, balong jai. Hapring ke Jingtenju, badan kuslai. Hapring ke Erion, ban sheni outrai. Hapring ke Taiki Omsa Gilwan, ban Paik Match outrai. Kata ke Jingsuk kemuan naulai. Badan kuslai.
Menunggu slide. Manusia yang boleh Jingsuk mau try why yang ada pi. Why yang Jingsuk apa yang Jingtenjo yang Jingai yang berbuat. Why yang Jingsuk hawa kelong yang kelong sem kejuang bagi jompi. Upaya yang kenat, upaya yang apa yang pra. Wanra yang ada Jingsuk no tong yang sok yang yang trilang. Wanra yang Jingsuk tak kelong yang sem. Wanra yang Jingsuk apa kelong yang sem kelong kebalang berkunjung. Oh, kita shibun kejuang kenat hari ini sini kita minta. Lalu orang yang kesen kejumpa apa kejopi, lalu orang lama pojok kepalaku. Lalu orang pilih dalam New Jesus Christ, dalam New Jesus Christ, pinjau yang Jingsuk kejumpa terakhir Jisu. Kaba kena tempat kena pera, ini kan kentai yang apa pi, ini kan pelong yang apa pi, benda ini orang mesti terlibat. Hak Jingsuk kejumpa terakhir Jisu. Why? Yang Jingsuk pada mukut nak dalam leluhur. Nama kata, kenapa kita Jingsuk bangi yang apa? Kenapa kita give bangi yang apa? Lembau Christ Jisu, Jisu wan malong ke Jingsuk yang ke jim ke Tuhan tu kita Bangeit hak Christ Jisu. Kebalai ke kadu, ke gift ke boleh why yang apa pi. Kebangingin priang hak ni ke Khristmas ke bangta kalong. Priang ni ke gift ke Jisu why yang apa pi bolong ke gift ni ke Jingai Sngewbha ke Jingmapei yang ke pop ke Tuhan bagi jomi. Asas kenang meningkong lekat ke nyong. Kaya tu yang apa pi. Mau Jisu lah sesuai yang apa pi. Mula air ini Jingmapei dah syasa ada dia ada berdikna halu lungkau ini ada jiap berjalan. Namun tak kau boleh shibun kopa bahamin, kau boleh shibun kopa yang ke Jinggiap berjalan. Kebami na air yang ke gift yang ke Jingai Sngewbha juga Jingmapei di pop ke jalan. Bau numpuk belarem berajak kumah, man yo yang ke Jingmapei nak kita nak jing ke jalan. Ubai pulang. Bau orang ini dia. Yang kepop lagi jingler baman jompi nanam kenal syu. Kenapa orang merayaki? Lakit nak dalam Jesus Christ. Kenapa orang merayaki? Latang nak dalam Jesus Christ. Kenapa orang merayaki? Lasana makadim nak dalam Jesus Christ. Kenapa orang merayaki? Jisu la shimna halah jom terpen. La shimna halah jom terpen. Din makni bedawa kepop buyak orang jom din na lalu kal bewa. Kopa toma bikin bakintip yang bagi kita le. Haru kami. Try dia nak jom apa jom. Ke Khristmas ni kapal makin mau. Yang ke Jingai Sngewbha mau blame why yang apa pilih kunju. Yang ke Jingmapei. Lalu Jisu macam mana blame macam ni saya tahu. Lalu Jisu macam mana yang kalau jadi Jingpynim dan Jingpynim dan Jingmapei yang apa pilih. Dan Jingpynim yang apa pilih. Mau ngingin mak pilih dalam dia lagi. Dan kami Jesus Christ. Namun kita amin mau Jisu wan nong brio. Ke khubor ke bahadam ke Jingiap dan lagi. Ke khubor juga Jingmapei yang kita jump kita rem. Ke khubor juga Jingmapei kalau ni herno nanti nak menjadi sesuatu dari how Christ Jisu. Men mau Jisu Christ kio kalau juga Jingkha lalu Calvary. Men mau Jisu kio kalau juga Jingkha lalu Calvary. Kipok baru kijonga jopi kebangi ni. Kawai kepop hadin juga kawai kepop lah tenrong lang pada Jesus Christ lah tenrong mo ha Jesus Christ halu juga digna halu lungkang beri. But menbau Jesus Christ umipat nak jingdan menbau Jesus Christ umipat nak jingdan kemau ni way upol hikai nak berpi bala yang kepop kejuang bagi jompi lah pendamno dah Jingmapei ki halor jom jiap pada Jesus Christ ke Jingkha betul bagi Jingpat betul dengan dom Jingiap. Nama kita ke Jingai Sngewbha ke bestam hari ke Khristmas. Ke Jingai Sngewbha bestam ni apa yang hari ke Khristmas ke ni. Ublay la ayo Jesus Christ. Baru Jesus dia kata ke gift ni kata Jingai Sngewbha ke bestam ke bangi .com. Baru ke bangi ni yok yang hari ke Jingam ke jangan bikum ke Bangeit how Christ Jesus. Jesus ulong Jingai Sngewbha ubala dakbian jom kepa nak benda ke putih nak benda jom apa jom ni nama kata ai bukan ke Khristmas ai bukan ke Khristmas ku kibai ke jom putih ai bukan ke Khristmas dia dia ke gift lagi Jingai Sngewbha ke jom putih ya ke jom ke jom apa jom putih ayo Jesus Christ berapa people sahaja dia ke Jingai ko boleh lah ai lah putih ai bu Jesus nam kasih tak apa semua ai bukan kai Jesus ha ke jom ke jom apa jom putih ai bu Jisu belakang, harga Shimoy, ha Bethlehem, ulung belakang ada dulu kejualan berjauhi. Ai bu Jisu pasal dunia, unsur syariat kejualan berjauhi, namun ulung sim jadi Jingsuk. Namun kata asal bangan untuk nak yang ada Jingkha kejualan, aku akan peliri, ke gift ayu ke pemangam ke pilih ayu Jisu pasal ke Khristmas.
Ka gift ayu mun ayu Jesus pasal Christmas. Lo ayu nga berpi ya kata ka Jingai Sngewbha jong ka Jingmapei kipo. Lo ayu nga berpi ya kata ka Jingai Sngewbha jong ka Jingsuk babam jukuchu. Lo ayu nga berpi ya kata ka Jingai Sngewbha jong ka Jingpynim ka perthai ka ma banai. Ka perthai ka dan banai nga berpi way. Lo ayu nga berpi ka Jingai Sngewbha ma Christmas ka Jingli ka pin ayu Jisu. Pin ayu ha ka ni Christmas yo tra Jisu. Pila belong ya oh marai Jisu. Dah ke banga dong. Nganai jeng Jisu dah kawai dah shipo. Dah se kelapa dong kita berjuang pi. Kelapa dong dah se nganai Jisu dah ke jeng berjuang banga dong. Jisu dong kami kita berjuang. Jisu dong kami ya bersepak apa berjuang pi. Jisu dong kami ya kata ka nam ke burung berjuang pi. Jisu dong kami ya kata ka siar ka sak banga pi dan. Jisu dong kami ya kita ke jengai berdoa bangingin ai Jisu ke Christmas. Hebe ha ke Christmas. Kalau Jisu kuat dengan pi kalau. Jisu ukwana na mapigilong but I ya gadon ke jong am jong Jisu nayo kita ki baro ko ka ser ka spa ka hajar ka cakap ka puta nayo Jisu kita mungkin bro gini jong udan kami gini udan kami tak ada gadon ke jong am jong mungkin ati ho mungkin pendam ho mungkin pendam Jisu om chu ta balaka apa semua hasan gimana dia ni hukum ta balaka ke jong am jong ayu Jisu yang berdorong ke jawab berjawab. Ayu Jisu yang berdorong ke baklaban kelabun. Ayu Jisu yang berdorong ke baklaban syekli. Ayu Jisu yang berdorong ke baklaban yarapan penan berom ya dengan belum Khraw ubari hok benyo ya berom bujio. Kirustak dan ini anda bakal boy apa Bethlehem Judea. Kila rum syakshlam, kila rum hakaye, ki shamyu kulun Jisu, kila dam kila money yo. Bakuju kila ai, kila lain ni Jingai Sngewbha. Man kintiu nam yo, man pedek chong patay bulong sim. Ulong blay, buwan man shitom na baka jim ko jong ha jawi. Ahi Jisu ya kadonot ko jong ha jawi. Mo im man ya, man im na ta jong ha jawi. Blay ki Jingsuk ko to ai ba ni ka Christmas jong Jingsuk jong Jingmapei sa Jisu ni na ba ni. Ai ba ni ka Christmas in the plan no ni ka give no blame ko pa. Bagi Jingpynim kan mau ke Jingshah jombi, ke Jingsuk, ke Jingpynim, bagi Jingmapei ko ninyo piang, no try jombi Jisu Christ. Boleh ke Jingsuk ke kuya pribado, ke Christmas ke besok, na tayo jombi.